Kebawduli almarhum atuk saya used to say this. Tak semua yang pakai mahkota itu raja. I never understand that until tak semua yang pakai mahkota tak itu semua raja. yang ada mahkota atas kepala itu raja. Ya. Raja berdasarkan kepada tindakan-tindakan. Apa yang kita buat, apa our sacrifices for the people, turun lebih rapat lagi dengan rakyat, has that sense of care. Like for example, Tuanku Permaisuri, my mother, she's done exceptional for the people of Johor. And saya dengan isteri pun we try to, apa yang kami dah dididik, apa yang Kebawduli Tuanku ataupun Tuanku Permaisuri show us, we also try to do the same or even better. Dan juga belajar daripada situ. So for me, raja ni is berdasarkan kepada niat tu dan juga tanggungjawab and your sacrifices and how you serve your people. Itu adalah pandangan saya lah. Kalau duduk di istana je, then what, I mean, saya tak salahkan siapa-siapa kalau cakap kita tak relevan. Tuanku, are you allowed to talk about politics? Sebab kita, why am I not allowed? Biasakan. Okay, I know, but why? Raja ni above politics. I know, but why am I not allowed to talk